Kua pōhiritia a Hiria Rolleston, tētahi wahine Māori e kaha ana ki te whakakore i te momi tūpeka i Wainganui i te iwi Māori, ki te āporo nui i Amerika, ki te kōrero mō tāna mahi tūraki tūpeka. Ko ia tētahi o te tokorua anake o tēnei whenua, kua pōhiritia ki taua hui. He hiahia tōna kia kaua e taka te mate o te hikareti ki ana tamariki. When I was 11 years old, my mother passed away from lung cancer, and it's basically been my life ever since. Ko tēnei a Hiria Rolleston e takahi ana i te huarahi ki te patu i te hikareti, tae noa ki te āporo nui. Nā te kāhui ma te pukupuku o Amerika te hunga nei i tohu, ka rangona a rātou whakakitenga e te kotahitanga o ngā iwi o te ao. The only ever hui that they've had has been an AIDS conference back in 2004, so this is a really big thing for us in tobacco control. He kai whakahaere matua o mua a Rolleston mo te hotu manawa Māori, kua roa te hiahia i roto i aia ki te tūwhiti i te mahi momi hikareti. Hei tāna he ara nui kaitua. 80% of smokers want to quit smoking. There's loads of research out there to say that. It's just that we don't have the kaumahi in place to be able to deliver the service to them, to support them in doing so. Engari aha koa ngā raru, ko te manako ka puta ngā tini hua mo te katoa i tēnei hui. Look at what other countries are doing around cancer and tobacco control and see if there's any initiatives that we can bring home and vice versa, see if there's any good stuff that we have that we can share with them. Ka hui te hunga nei mo te rimara, he ta Gardner te karere.